lepo sama hona adio kau tunggu abo kau le Yesu Kristo sini tio sopai to satu sole tang la rudi thage sade o sarkedi sita kono sa hoini sinsa ka hoklai tumo zisa ya lepo sama hona kau tunggu abo kau lekha thui na ira tau chung lo yo maria sui to kau lek mana ya thage sare o sar khedi sui to kau no sa hoindi sin sa ka oklai tumo saya lepo sama hona thage sade o sarkedi sita kono sa hoini sinsa ka hoklai tumo je saya lepo sama hona tongthok ni masal chini bro Christian community ni pandawo akhe o khacha ma kono mami kes kampo chini kau bai kau hie kroi abono first literature hie chung maithimo ke kauru baise bible diyo se chung mayo abono chung break mai short ke ang sae kharanai kauru kaurok ma pai thamo chini kauru script rok ma pai thamo ma bhi thangphono chung chini kau samarau lachi pai tho pipona uchiha isuna khathai mondiyo chung kristona khathai mondiyo ma mai thi hai mala chono chini nangmam thaima nani maya thamono uchiha phero la phiri he modi khe chung kauru bai poriya sai se ke chung che mam thaimala chung mai bia ke chini bo barodha sadin ongpemuni 12 বছর yo first chini kauru Bible literature by kumakya 1959 no abokhe gospel marked by gospel John Bangla script by ke by kuo akhe abuni yo guo 1970 okay uchiha John gospel abono Roman script by ke uchiha by ku opia akhe abo Roman script by Bangla script na sulai nai ke Roman script by tausa pare ma chin panda chu ko akhe chung tausa srai se ke pong phio hie chung lai phie to ma chale phia book tu script na chung chini kobu by ke bo Bible na chung sui ke hamno he chung lai de ke decision la le ha chini abo kauru Bible abang ke waisu din ke mampai mole baru man script no chin bo pandale bari ke ham phamo akhe khokchi mo kre klai joto snok mani panda ye roman script by ke chong mai pia akhe abang pai ke BSI bo project no lapna June 1993 abu akhe bo project la man panda wa Tripura Blue community ni panda kauru Bible translation ke mani panda wa hiye abono samung khasa kem khariya samung tangtone ke Reverend S.K. Msa retired pastor Dergan Baptist Association ni bung khasa ke khariya samung tango baik ma himala 1990 ni
September ini salah 11 September coba kabru Bible no coba Maya New Testament by abon iyo gokek mai male 97 cio 2001 ni zorakhe ma mai pula abos mai chamno te samutaha akhe 2008 okhe chong kabru by ke bos mai cham no mai ta by cham by ke complete ke chong mai pia akhe abu by ke chong Bible to chong tini yawa bangma copies to chong available to amo chong isonabar ke khachama ya phayo akhe chini jebo Bible notoi khone chini Reverend SK Musa Sharon Kumar Musa bunobar ke khachama hambaya phi tini chong boro bunanu phi ampino bono bon sauthai mang dio akhe tre checking committee ro chini bangma tongpayo chini late Reverend Daksina Ranjan Riang Sang akhe tre Pastor Daharam Surat bangma involvement to checking khetiyo kobruno khaya khomano breke uchias nampena abdi maro bangma kos la khela bang sauthai la most sa sanin samuya bo bangma bang sauthai mo wese mai male bo kobru literature kobru Bible no first literature mai male Bible se chinle akhe abun skalo Bible by khona khusni skawala literature hi se chini tin kriko himba isoro khati mongbiyo akhe isor by chuma hamare riyo mo chini mangthok mo abo manilek mai male bo Bible diyo bo literature kaham thena mani no chung bet hake mai nei isona bari ke khachano arba tini chini chong bono bo Bible by khomon logetek ma by khom male kamuni kala nya by kho phula abuni yogo khe tre bangma by kho to chung bangma to bo chini ang je ministry samutang to sebabarat ministry samutang to abu bangma chini kobru by khe literature bangma by kho hatawo kobru by khe bo Sunday school promani pandawo aro Bible ni bangma asnod imam themaro state ke story maro abdi maro topayo akhe tre mahake blue analytical study nye tawo kiha bai khumo to bio Reverend SKM sa bong abdi maro pho bai khori thya pa arbo bari ke khachao tre se ishwar chona आशीर्वाद khenai hamari ri nai chong thik ke tong ke chong khati mom riya bodi ke thik ke tong ke chini nangmo ishoni habai to muthi mano sanskar tu gadi akhe bojo to manoile the phaye riyo nai arbo chung ishoni mo bodi ke chong thik ke tong ke ishor chini mangmono chong khaye waisho khaye chini nangmo the phaye to arbo chini maya thamo manai mai mala first literature kobru Bible nani kawai pore di chini maya thamo chong chini kau sama pha salala chong pongding pai thamo se lachio pai thamo se bose ishona khat nimon je maya mala chini kau no chong sane nangmo ye chong sipai tha arbo bari ke khacho arme chini kobru no chong bode ke tini ni boss khalo bosi khote chi sama sal no chong bai sophini bari ke khacho ishona hambai re ya phayo age chini ishoni mo sa thaye je samtang ye bo literature ishoni kau phaino bai khore nai samutana brano pho bari ke khacho mo ya